mu Rwanda urubanza rw'imiryango igera kuri 27 ituye mu murenge wa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali rwari kuba uyu munsi ntirwabaye. Umucamanza asabye abarega gushaka umuhuza muri uru rubanza. Mbere y'uko urubanza ruba, hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano. Itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa. Eric, wiriweho? Wiriwe neza Venuste Nshimiyimana. None kuki uru rubanza rutabaye? Urubanza rwari rutewe rw'imiryango igera muri 27 ituye i Kangondo i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ntirwabaye. Bararegera imitungo yabo kuva mu 2016. Umucamanza yasabye ko habaho ubuhuza hagati y'umujyi wa Kigali niyo miryango yabashije kureka. None se ubwo buhuza buzakorwa bute? Ubwo buhuza ukurikije ukuri inteko iburanisha yabisobanuye, hagiye kubaho kumvikana hagati y'abaturage barire ndetse n'umujyi wa Kigali, bicare bamwe bagire ibyo bemera n'abandi bagire ibyo bemera kugira ngo bagire aho bahurira. Ibyo ni ibintu biteganijwe n'amategeko? Ni ibintu biteganijwe n'amategeko, na mbere y'uko biba umucamanza yasabye abanyamategeko bunganira imiryango irega umujyi wa Kigali gusohoka bakabanza bakabiganiraho bakumva niba ubwabyo bishoboka. Baje rero basaba umucamanza kuko ahubwo ari we ababera umuhuza hagati yabo n'umujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko hazabaho kuganira amatariki bazemeranyaho ndetse n'icyo bazaba basaba buri ruhande icyo ruzaba rwemeye. Avuga ko atazaza nk'umucamanza ahubwo azaza ari nko ugamije guhuza ibyo biganiro nk'umuyobozi w'ibiganiro, niba ariko nabivuga. Biravugwa ko bamwe muri abo baturage bafunzwe. Ayo makuru wayamenye? Ayo makuru nayamenye na mbere y'uko ngera ku rukiko, kubera ko nagiye mpabwa amakuru na bamwe mu bagombaga kuza ku rukiko. Uwafashwe bwa mbere na mbere ni uwitwa Ihorahabona Jean de Dieu. Bikavuga ko yafatiwe mu kabuga ka Nyarutarama yitambitswe n'imodoka yari ifite ibirahure byijimye y'inzego z'umutekano. Ababibonye bavuga ko zamusohewe na mugenzi we zimumwambika amapingu zimuriza iyo modoka. Bikavugwa ko n'abandi bagiye bafatwa baziraga ko bari baje mu rukiko bambaye udupira tw'ibara ry'icyatsi twanditseho ngo Kangondo and Kibiraro need justice. Ni ukuvuga ngo iyo midugudu yombi ikeneye ubutabera. Nanjye ndi ku rukiko, hari umwe mu bafashwe witwa Jean de Dieu Shikama, we bamufatiye hano kuri sitasiyo ya Rwezamenyo i Nyamirambo. Ampamagaye ambwira ngo ari gutabaza. Noneho igihe nsohotse mu marembo y'urukiko, inzego z'umutekano zari nyinshi cyane, harimo izambaye civile zihita zinyora, bahita bamfata amapantaro bafata mu mashingu, nuko turatera induru, abantu barahurura, abapolisi bafite imbunda baradukikiza bakambwira ngo injira mu modoka vuba vuba. Ndababwira no muri abapolisi, ndi umunyamakuru, niduhuje akazi kanyu, kubera iki mumbwira ngo njye mu modoka? Biba birebire, nuko bakambwira ngo none ngo kubera iki ngo udatuje? Ntabwo ntuje kubera ko nimwe mutumye ntatuza, mureke mukomeza akazi kanyu nanjye nkomeza akazi kanjye. Gusa aho kuri burigade, kubera ko nicyo nari ngendereye kumenya, kubera ko numvaga umwe Jean de Dieu Shikama numvaga ameze nk'uri gushyamira n'inzego z'umutekano, ababwira ngo iyi brigade ntabwo nyinjiramo, icyo nkeneye nuko njya kuburanira imitungo yanjye. Aho rero kubera uko guserera n'izo nzego z'umutekano, bashatse nko kunkuramo ipantaro nkurikije uko byari bimeze. Ubwo rubanda bashungereye, nakubwira ko muri rusange nuko byagenze. Gusa ntaba nkubise, uretse gushaka kumpoza isoni gutyo muri rubanda bambwira ngo ninjire mu modoka yabo nkabyanga, nta n'uwankomerekeje. Abo baturage se bo bari biteguye kuza mu rukiko bakaba bafashwe, bageze aho barafungurwa? Ntabwo bafunguwe bose, ariko nabashije kubona babiri bari ku rukiko bambwiye ko bakojejwe muri kasho ya polisi ahangaha i Rwezamenyo. Bambwira ko abari bambaye imipira y'icyatsi babaga babicaje ukwabo aho muri kasho, n'abandi bari bambaye imyenda isanzwe ari nabo barekuwe bari babicaje ukwabo. Gusa rero nahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera ngo mubaze niba cyabo baturage bazira
ndetse n'umubare wabo ntabwo yanyitabye, yambwiye ngo muhe ubutumwa bugufi, nabo mwandikiye ambwira ko ari nama, na n'ubu ntaransubiza. Agize icyo aza kumbwira twaza kuyitangariza abakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika. Eric Bagira ubusa, munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ushimye nanjye Venus, nshimiye Imana.